ne ka di bolela ka re madi a bosisi ha le se le kgone go a hetse umpewa di ba lona na Botswana otlhe le rise 362 million pula hela tseng ka le go khagalang ke teleng khagatsi ha ikopela thopo mo banning ba kgaolo ye Megazi ona a tlhalosa ha ta dira ka Natale ka Botswapi Mekere ba gaetso gore go ye o diragala ka bonnokopila ke gore le mokolobetsa ka tlhopho e monnologatsa pelo ka go ntlhopha gore e tle e re tsa tsotlhe tse re di kopang a ba nnologetse pelo a kgona gore re tobetse go tobetsega a itjeka phadi e tona nna ke berekile kwa health ke sa itse sepe na re go lobatse ke sone se ile go tutakwane ka re nya ka ya ka gore yo ke itse gore ke bua ka gae o thaga o lorato o botlhale o na le pelo ente ke motho wa batho a jaaka phati ya ronkra re tabo re santse re bata eng ha re na le motho yo ka ramusang re na le motho o maswi a bokhukhu re na le motho yo ile go le thata a nna le rona re na le mme thari ya setšhaba re tabe re santse re batang kgalagadisao bontopeng bao ba supa ha ba ta dira tiro ya bone ka botswapele le botswerere jwa maemo a kwa godimo ha ba ka kgona go bona thopo Phumiso Maphanyane Botswana Television Tsabu Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re tiriso ya maranyane a letsatsi ke nngwe ya tse puso e di rotloetsang go fokotsa go ikaega ga itshwarelo lefatshe leno mo ditswammung. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a rotloetsa ditlhamo tsa tlhaloganyo tsa motlhale o go tla go thusa lefatshe leno go fitlhela maitlamo a lone a Vision 2036. Tautona buile se fa amogela mafaratlhatlha a fetlang motlakase wa letsatsi kwa motseng wa Zutswa mosong ono. Re tsere tshwetsa gore batla gore re hetole itshwelelo ya rona gore e hokotse e senyemise e hokotse go ikega ka tsa tlholego hela re oketse gore ikege ka tsa tlhaloganyo tse di tlhamegang tsa dirwang ke motho re hano gompieno re tle go amogela mpho re neetse go ba komponi ya Huawei ba kopanetse bontlha bo tirelo le ba Mascom go sekweleng ba ntsha phetlo motlakase e dirisa marang a letsatsi a tlholego a senang kgotlhelo tikologo a selekanyo sa 30 kilovolts tsa off-grid tse di rweng mo Zutswa mme marang a letsatsi a irang motlakase ya ka go boletswe a goketso mo kgotleng a goketse sekwele ko letswaing VDC le matlo a bodiredialo le matlo a le mabedi a le mararo a ka kgona go gokelega. Tautona Reslam Batswana a re puso e tsweletse ka maitlamo a yone a go dirwa ga dikoloi tsa motlakase mo Botswana. Re Tsogwane a re mo nakong eno go rekwa dikarolo tse di farologaneng tsa koloi eo mme di kopanyetswe mono gae ke Batswana. A tlhalosa fa mo tsamaong ya nako madirelo a dikoloi tsa motlakase a sana go wela koloi eo e tla dirwa ka botlalo mo lefatsheng leno. Re Tsogwane o na bua jalo kwa rapa fa amogela koloi ya motlakase ya Skywell e diretsweng mono. They are going to assemble, or they will assemble about 50 of these cars, lay 30 buses. Therefore, but going forward, key steps and tilers, it will be manufacturing. The manufacturing plant is still in the process. Umpianuki assembly plant is not fully automated. What is more important here is the value chains. Rona re lebile gape thata mo di components ya go create di value chains tse dintsi go go mebereko e leng teng batho ba batla beng ba dira di battery di mine le tsone di producer di tswammun tse di dirang di battery tse ile gore already here ke sontso ba China ba le more interested because re na le di components tse di dira di battery, so we'll be exporting the battery including the koloi za motlakase. So those are the value chains. Re sa le fo Tautona Reslam Batswana wa khotse company ya Choppies go boetsweletse ka go thusa puso go tlamela batho ba senang bonno ka go baagela matlo. Re Tsogwane o buile se jaaka na bela bao ba bangwe ba tlhophi
batlhoki tota matlo a le mararo ko metseng ya Reikops, Mopipi le Mokobokane a agilweng ke khamphane ya Choppies. Se ba etseng tebo. Nngwe ya ditamelo tse di botlhokwa mo botshelong jwa motho ke go nna le bonno jo bo siameng, mme go netefatsa seo khamphane ya Choppies e agetse matlo batho ba le bararo mo kgaolong ya Boteti West, mme seo se ba neele seriti. Motsata o tona Reslang Batsogwane o lebogetse tiro ente eo e dirilweng ke ba Choppies. Sa gore Choppies e bentsi e boa e thusa ba ba thailand ba ba kopang ke so se molemo, ke so re se rutwetsa di-company tsotlhe re le goromente wa letsatsi gompieno gore a the private sector e gole mme e nne le dithata e kgone go lemoga gore e ka thusa batho e ka busetsa gape mo go ba e kgwebang le bone ya ba thusa jaanong ke gone mo e leng gore re redile ga gompieno ga ba aga mo botetihela ba agele lehatshe lotlhe la Botswana. Since the beginning of the year, more than $500,000 pula has gone towards deserving case of this nature. Moreover, it is our intention to make sure that the health, housing and educational needs of our people are met in a more sustainable manner. As Choppies, we have engaged with Botswana government on ways this can be achieved. Ke boitumelo jo bogolo mo go ba ba betsweng. Ta ke tsore nkare ka gore o ka re nkalla ka dithoto tse di kana-kana tse di yonang ke leboga bothe le bone ba Choppies bothe hela ba ofisi ya mo Parliamente wa modimo ga ke tsore gore nka bua ke re ka roroma jana ko gore ga ke leba manobono boa ke itewa ke letswalo ke ne ke sa robale phego di tshwana le diphego tsene di tatse ke ipotsa gore ke wa gama. Mme Phenyo Chamae yo tshela ka bogole go tswa kwa Mokobokane ke mongwe wa ba betsweng ntu ya kgonang go e dirisa ka kolotsana ya gagwe. Ke re ke te ke amogele ntu helalo ke tsare hallelujah ke re thank you helalo mthusa tautona helalo hallelujah mme ke lebogile helalo thata hallelujah e be la getse Phenyo ntu helalo hallelujah ka re go se go letsogo le la ba helalo hallelujah gona le la amogela helalo ke tsare hallelujah. Mato ao ka boraro a na le dikamore tse tharo tse di tsentsweng malao, mme ebile a tsisa palo yotlhe ya mato a agetsweng batho ba ba thokileng lesego ke Choppies kwa go 17 mo kgaolong ya Boteti West. Sebatseng Tebogo, Botswana Television. Tona wa lephata la lefatshe le metsi Dr. Kefenswe Muzunila a re mafaratlhatlha a tlhatswang metsi ko Mashia a tsile go thusa gore metsi a gore go toropong ya Gaborone le metseng bapi ka bokete go hedisa lenyora mo metseng eo. Tona Muzunila o buile seo jaaka na semmuso se mmuso mafaratlhatlha a o bošeng wa betsweng Pulubusi. Dibeke tse pedi morago ga gore puso e rebolole semmuso phaepe ya bobedi e go ga metsi kwa bokone jwa lefatshe leno go tsweng kwa letamong la letsibogo le dikgathong ke gore NSC 2.2 go nosa dikgaolo tsa borwa, puso e ne a bona go le maleba go atolosa mafaratlhatlha a tlhatswang metsi kwa Mamashia gore a kgone a ntshe metsi ya selekanyo sa 110 megaliters ka letsatsi. Dikgaolo tse e le gore ntse re tshwenyegile thata ka tsone ke dikgaolo tsa block 6, block 8, Mogodisane le Mopane cluster, Molepolole, Kanya mme le dikgaolo tsa Kgateng le dikgaolo tse dingwe tse di mo Gaborone ya ka bo extension 11 di dirwa ke gore metsi a tswang ka kwano a ntse a sa lekane le metsi a yang ko ditankeng tsone tsa Odi, tanka tsa Broadhurst Tower 1, ditanka tsa Rankepa le metsi a tswang mo ga mononyana a hetela ko pele a ntse a sa lekana. Re tsa gore e tara ha o sena o dira tiro ya tsatsi leno e tabo ile sello sa bohelo se re ta se bona gompieno. Sello se le sa thaelo ya metsi ga se tshwane le 2014 le 2019 ha re se re goroge ko 100% ga gona le ha se le pele le gore le ko 100% ga gona le dikgwetho hale le hale mo mererong ya metsi. Mme maikelo a rona ke gore re ne la selanta gore go 100%. Mme ha re leng teng go botoka thata mo go 2019 go botoka thata mo go 2014. Maharatlhatlha a go tlhalosiwa e le a maemo a ntlha mo kgaolong ya borwa jwa Aforika mme a getswe lefelo le le hapegileng le baitsanape ba tla tlhatlhobang metsi ke gore laboratory pele ga ka sielwa setšhaba. Se sengwe se re se dirileng ke go aga laboratory
sa ya marata go lejwa e leng gore mo go yone re thathoba metsi otlhe a nwang le la dirisitsweng mo go yone re na le boardroom ya marata go lejwa e leng gore body ta kgona go tshwarela diphuthego tsa yone mo go yone re dira le control room ga o dimo ga plant o tana le sebaka sa gore o e etele ke gone ko o tla tshubang plant teng tona mme control room e gore maikelo a rona ke gore re dire gore di-control room tsa rona tsotlhe ko re tsamaisang ditirelo tsa rona ka maranyane e nne yone mang e nne yone mo go teng National Operating Center. Tlhabologo e ya maemo a ntlha e lopileng puso madi a hetang 1 billion pula e tla tisa tsholofelo mo banning ba dikgaolo tse di bapileng le toropokgolo Gaborone seo e le go hitlhelela maikaelelo a puso a gore benggae botlhe ba nne le metsi a lekaneng. Wa Betswi Polobusi, PTV News, Mamashia. Wetso lebetse dikgang tsa go television mme di a tswelela. Mokwaledi wa lekgotla la SADC Re Elias Magosi a re dikgakololo tsa setlhopha sa balebeledi ba ditlhopho sa SEOM di botlhokwa ka jaana di tlhotlheletsa ditsamaiso tse di lolameng tsa puso ya batho ka batho o kgothetse mafatshe a Afrika go akarediwa le la Botswana le ditlhopho tsa setšhaba go diragatsa se se dumelanweng ke lekgotla la SADC fa go tla mo go tsamaiseng ditlhopho o buile seo mo Gaborone fa a ne a rola setlhopha sa balebeledi ba ditlhopho ba tla phatlaladiwang go rala lefatshe leno ke letleletswe somolekae. Setlhopha sa balebeledi ba ditlhopho se file maikarabelo a go tlhomamisa gore se rotloetsa tsamaiso tsa puso ya batho ka batho kagiso le thitibalo go itebagantswe le ditsetlana tsa lekgotla la SADC tsa ditlhopho. Khansele ya bogakolodi jwa lekgotla leo e setse e dirile ditshekatsheko tsa mo go tsone ba neng ba tshwanelwa ke go lebelela gore a mme lefatshe leno le na le tikologo ya sepolotiki e ka letang gore le tshware ditlhopho ba dire seo ka dipuisanyo le ba na le seabe ba farologanya mme morago ba ntsha dikgakololo. We continue to urge member states to consider implementation of the recommendations made by the various SEOMs or election observation missions. The SEOM normally arrives at its conclusions and recommendations after having considered reports from various observers as well as re tswelela ka go kgothatsa maloko a lekgotla la SADC go tsenya mo tirisong dikgakololo tsa balebeledi ba ditlhopho dikgakololo tse di tsileng morago ga dipuisanyo le bana le seabe ba farologaneng seo se thusa gore benggae ba nne le tshepo mo ditsamaisong tsa ditlhopho and give confidence to the citizens as well as external stakeholders that election observations, which are very costly in nature, are indeed beneficial and worthwhile exercises. Mookamedi wa balebeledi ba ditlhopho Re Mizengo Peter Pinda a rogana ka dingwe tse di setlana tse di thusang go lebelelwa ga ditsamaiso tsa ditlhopho. SADC Electoral Observation Mission will assess the conduct of the elections against a set of central principles that are stipulated in the revised SADC principles and guidelines governing democratic elections with the objective of ensuring re le SADC re dira seo ka go lebelela ditsetlana tse di thusang gore re tle ka dikgakololo re dira seo gore benggae ba ska ba tshaba go nna le seabe mo ditlhophong go lwantsha tshenyetso setšhaba go amogelana le go fa diphathi tsa sepolotiki sebaka sa go ikitsise batlhophi mo bobegadikganyeng jwa setšhaba. And expression. 2. Measures to prevent corruption, bribery, favoritism, equal opportunity for all political parties to access the state media. Setlhopha se sa balebeledi ba ditlhopho go kailwe se tsene dithuto tse di tseneletseng go tlhomamisa gore ba dire tiro ya bone ka matsetseleko go ralala lefatshe leno. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. Mogokanyo wa mananeo a molaetsa wa go fetola dikanyo le ka fa dilo di dirang ka teng mme maipelo se aletsa a re banana
a re banana le bana le bogole ba tshwanetse go batla dithuso ko mananeong a mmalwa a dirilweng ke puso go tlhabolola matshelo a bone le go nna le seabe mo go godisa itshulelo ya Botswana. Mme sa eletsa o ne a bua se kwa tupusenyong tsa lenaneo la go fetola dikanyo le le neng le rulagantswe ke mokgatlho wa bana le bogole ke o le botsara dipotsane. Le go tala bana le bogole le ne le ikgolagantse le batsamaisi ba lenaneo la go fetola dikakanyo go ruta banana ba bana le bogole botlhokwa jwa go amogela diemo tse di thata ka seo se ka ba thusa go lwantsha dikgwetlho le go tshela botshelo jo bo nang le boleng. Re la bua le banana mo gokaganyo ya merero ya lenaneo la go fetola dikakanyo mme maipelo se a letsa ba kgothatsa go kopa madi ko mananeong a tshwana le tšhama-tšhema go simolola dikgwebo. O tlhalositse maikaelelo a lenaneo la thomontšha e le go aga itsholelo e sa togeleng ope kwa morago. Jaanong thutontsho ye ke gone hela to help people to be able to identify their limitations in terms of those mindsets that hinder them to become the best version of themselves. And how do they overcome? How do you address limitations of mindset? And how do you become a better... Thutontsha itebagantse le go ruta banana ba bana le bogole go ithuta go lwantsha dikgwetlho ba sa ithuboge gore ba kgone go dira mananeo a ka one ba ka itshetsang. Giving somebody the ability to be able to put food on the table. Or itsholelo e gola ha nna ka bonosi jwa me mo lapeng la me ke kgona go ba dijo mo tafoleng. Ra itse gore banana ke batho ba ba active yang, monana ke motho wa akanyang, monana is always o na le ko pele. Jaanong mo bana le bogoleng bone ba ba rona ba re eletsa gore ba ipone e le di-leadera, ba eletse ba itse gore le bone ba ka nna di-leadera mo mekgatlhong ya bone, mo matshelong a bone hela le go ipatlela se ba ka se ipatlelang jaaka go nna go tweng go apolaiwa go tweng. Banana ba solegeditse go dirisa ditalente tsa bone go ithabolola. Tota ate ya me ke marketa mo Instagram le mo Facebook under leina la Mora Mabele. Ke tsene le di-event tsa ko Thapong. Ke tsene le di-event tsa ko Thapong makgetho a mararo a mane. Yaanong ga nke bone gore like kgwetho e nna gore batho ga ba reki, right? Ka sa ngwe gate di-price tsa go di ko godimo. Ke rekise le di-portraits but se ke se dirang so se bonang ke se supile tota ga ise ke se rekise ka gore gate di-price tsa teng di ko godimo. Puso e dirile molao o mošwa o sireletsang ditshwanelo tsa bana le bogole ebile o netefatsa ga bana le bogole ba bona ditamelo ka go lekana jaaka mongwe le mongwe. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television Gaborone. Mo tsa mafatshe ya sele tirisong mmogo magareng ga lefatshe la Egepto le Turkey go bolelwa e tla retibatsa kgotlang e kwa lefatsheng la Libya fa botautiro ba mafatshe ao ba le kwa Ankara ba itlamile go tsweledisa tumagano ya bone mo dikarolong tse di farologaneng di akaretsa tsa kgaolo le tsa sepolotiki. Nngwe ya dikgang tse di gateletsweng ke go tlisa kagiso kwa lefatsheng la Libya. Le le engwe nokeng ke lekgotla la ditšhaba le le kwa bophirima jwa toropokgolo Tripoli le la House of Representatives le le kwa botlhaba. Makgamo a tshela ka go itana ka noga e utlwa kgapetsa-kgapetsa mme baitsanape ba bolela fa tirisano ya mafatshe a Egypt le Turkey e ka thusa go ritibatsa seemo sa koo. Both countries can push, Mafatshe o mabedi a kgona go gwetla matlhakore a kwa Libya go amogela nngwe ya tharabololo ya kagisano mme seo e ka nna phenyo go ba Egypt le Turkey. So it's a win-win situation for both Egypt and Turkey. Tirisano e gape e tlhalosiwa e ka sologela mafatshe o mabedi molemo. These two countries are very important to both. They figured out a way to Mafatshe o mabedi a tlhokana ebile a lemogile tsela ya go dirisana le go kgaogana tiro. Kwa botlhaba dikompone tsa kwa Turkey di bone kgwebo e bonalang fela jaaka la Egypt. Itsholelo le madi di gwetla botsalano jwa mafatshe le tirisano mmogo. A lot of these political friendships and rapprochement. Lefatshe la Turkey le emele kgamo la puso e kopanetsweng nokeng fa la Egypt lone le emele la House of Representatives. Le fa go ntse jalo baitsanape ba dumela fa seo se ka se kganele go letlanya lefatshe la Libya. What hasn't already been decided is that go setse go dumalane gore go tla buisana kgapetsa-kgapetsa mme fa go tlhokega lefatshe la Turkey le tla tlhomamisa fa la Egypt le le mo monong. Turkey specifically is going to make sure that Egypt
is on board. Ntle le go le re kagiso kwa lefatsheng la Libya, mafatshe o mabedi a ikemiseditse go dirisana mo go tsa kgotetso le go rarabolola kgotlang e kwa Sudan gareng ga tse dingwe. Laone le Gwale, BTV News. Wetso a re digele ka go lebella tsa me tshameko le thato Kgosimore. Ke a go leboga jalo kaelo sa bone in context ya tswelela ka dikgang tsa metshameko tse di tlang kwa go wena ka Thato Kgosimore Mothoetsho Madume pego ya kwa setlhoeng lekgotla le lo kametseng kgwele dinao mono gae la Botswana Football Association le sa tswa go tlhoma mokatisi wa Joining Galaxy Morena Ramorebodi mokatisi wa nakwana wa setlhopha sa setšhaba se segolwane sa The Zebras go tlhomiwa mo ga mokatisi yo wa pele wa Bafana go latela go ithola marapo ga Didier da Rosa mo bekeng e fetileng moeteledipele wa tsa botegeniki kwa BFA kaelo o sa tswa go rurafatsa seo. Morena Ramorebodi has been appointed on an interim basis to coach, to oversee the last remaining 2 games at Mauritania and Egypt. And that we needed to avoid was to make a permanent appointment. And the second thing is that we looked at the delicate nature of the fixtures that we are left with. Remember, we are at a point where qualification is just close by, and we needed someone who with the pedigree and the experience of handling such high-profile fixtures. And locally, we found Morebodi, Go Galaxy, to inherit technical teams leading in Coach Da Rosa. Like I said, the reason why we decided not to make wholesale changes I did relevance in balloting, by its setup, by its player, how they are playing. And the good thing is that coach you think on the players are on a daily basis go Joining Galaxy. So it's not going to be like he's new to the setup. Yes, to the Zebra setup, but to the players themselves. He has players in the team. And setlhopha sa setšhaba se segolwane sa bomme sa kgwele dinao The Mess se simolotse kgaisanyo ya Hollywood Bets Khosafa tshokologong eno ka nako ya boraro kwa Aforika Borwa ka go thulana le basireletsi ba kgaisanyo Malawi. Motshameko o setse o tsamaile jalo metsotso e le 26 mme o sentse e le maleka a lefela. Morago ga motshameko o The Mess ba tla lebagana le Mauritius ka matlhatso pele ba garela metshameko eo ya Group B ka go bapolana le Madagascar ka mosupologo. Mokatisi Basimane Boetle Malete o solofeditse phadisano e botoka kwa kgaisanyong ya monongwaga. Fa re tswelela mo kgaisong ya FNB Premiership Thero Setsile o letsanetse setlhopha sa gagwe sa Joining Galaxy phenyo ya nno e lengwe go lefela kgatlhanong le setlhopha sa Township Rollers mo motshamekong wa beke ya boraro kwa lebaleng le legolo la setšhaba. Mo motshamekong o mongwe o tshamekilwe maabane setlhopha sa Union Flamingo Santos se tshamekile maleka a nno setlhopha kgatlhanong le sa Chadibe FC. A re bona matlhasedi a motshameko wa Joining Galaxy le Township Rollers. Fa re tswelela jalo tla re itshwarela ka go tlhoka ditshwantsho tsa pego eo. Metshameko ya beke ya boraro ya leki ya FNB Premiership ya tswelela jaaka Security Systems e tla bo ya amogetse Mochudi Center Chiefs mo motshamekong o tla tshamekelwang kwa Royal Area Stadium kwa Tlokweng ka nako ya bone mo tshokologong eno. Katlego Kgakole.
le fa ba simolotse leki sentle ka go fenya morupile Wanderers ka nno e le nngwe go lefela le go tshameka malekano setlhopha le Orapa United ka mafelo a beke, mothisa mokatiso wa magosi Simon Mpatane a re ba tsena mo motshamekong o ba batla phenyo e seng sepe gape ka jaana ba batla go tsosolosa serodumo se ba neng ba tlwaelesegile ka sone mo lekeng e kgolwane ya Premier League. Banna bao ba kgatlheng ba tsena mo motshamekong o ba le mo maemong a botlhano ka ntlha di le 4 tse ba di boneng morago ga phenyo kgatlhanong le morupile Wanderers le malekano setlhopha kgatlhanong le Orapa United ka mafelo a beke e fetileng. We expect another tough game because as a security systems they've been here longer than us. You know, they are very quick. You know, they are a very quick team. They are quick on the transition. They are quick on the wings. So we want to close the passing lanes and make sure they don't go behind us. You know, they don't play those balls behind us. And I think it will be a tough game, but. We'll go there and fight with everything we have. We'll go there and fight with everything we have. We have a couple of injuries here and there picked, but what can we do? We continue, we soldier on. Security systems ba le bone ba simolotse mpaka sentle ba tsena mo motshamekong o ba tsholeditse ditlhogo morago ga go kwadisa phenyo le maleka mo metshamekong ya bone mebedi ya leki, selo se mokatisi David Bothasitse a reng ba ikaelela go se tsweledisa go empele. Mo nakong eno the Alarm Boys ba mo maemong a bobedi ka dintlha tse 4 tse ba di boneng ka ka le nngwe setlhopha kgatlhanong le Chadibe FC le phenyo ya dinno tse 3 go lefela kgatlhanong le Flamengo Santos. The preparation going into Maturity Center Chiefs game are going well. I think we tried to have a few details about our opponents, look into the positives and the negatives, and try to see what can we best do so that we come out with positive results. It's still a work in progress. Mo metshamekong e mengwe ya beke ya boraro ya paka eno ya FNB Premiership, VTM FC ya amogela NAKO United kwa VTM Arena, fa SWA Flamingo se tla nna baeng ba Orapa United kwa Itiken Stadium. Gaborone United le Matebele FC ba tla lwela dintlha tse 3 kwa BPSC Stadium. Morupile Wanderers se tla bapolana le baeteledipele ba loko mo nakong eno Traffic kwa Phalape Stadium, fa metshameko eo e tla garelwa ke ba BDF 11 le Extension Gunners kwa National Stadium. Metshameko eo yotlhe e simolola ka nako ya 4 mo tshokologong. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Ke gona jaaka Katlego Kgakole a re tlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa In Context ka nako ya boraro a re gape re kopane mo dikganyeng tsa nako ya 4 kaelo sa bone wa tswelela ka thulaganyo ya In Context. Re tsere tshwetso ya gore batla gore re hetole itshwelelo ya rona gore e hokotse e senyemise mo dikganyeng tsa rona tsa Masisi a simolotse matlwana